Pozdravljam sve naše partnere iz IRMA, vas djecu od srednje škole i srednje škole Duberesa, njihovu pedagoginju i želim vam ugodan boravak i vrijedan rad. Danas imamo 4. temu poduzetničkog planiranja. Hvala. Ja vas isto sve lijepo pozdravljam. Nama je veliko veselje doći ovdje nekako, još imamo 2 teme kad završi, baš će nam biti prazno. Vi ste izvrsni klinci, mladi ljudi, niste više klinci, mladi ljudi, koji imate jako puno potencijala. Do sada smo ove 4 rasprave imali baš zanimljive diskusije sa vama, sa vašim kolegama i prijateljima iz škole. Ideja naša je da vas zainteresiramo, da razmišljate o tome da li možda ima nešto što volite raditi već sada, što vam je lijepo i što bi sutra vama mogao biti posao. Zašto mi to radimo? Zato što 50% mladih ljudi u Hrvatskoj danas kada iziđe sa srednjih škola i fakulteta u roku od godinu dana ne mogu naći posao. A za razliku od drugih zemalja, evropskih i u svjetskih, gdje vi od osnovne škole u Irskoj, u Americi se uči predmet poduzetništvo, u našim kurikulima toga nema. Slušate nekad gospodarstvo, ali nema teme poduzetništvo i nadamo se da će sad ovim novim promjenama se poduzetništvo uvesti kao predmet. Vas ćemo kroz ove male upitnike pitati jeste li poduzetnici, reći ćemo na kraju što je ispalo. A da vas malo zainteresiramo i motiviramo, danas smo vam doveli jednog izvrsnog menadžera, diplomiranog inženjera zdravstva, magistra ekonomije, vrhunskog menadžera u velikoj firmi, međunarodnoj, i kasnije nakon toga poduzetnika. Sam svoj gazda. On će vam ispričati kako je tekao njegov životni put, zašto i kako je došlo do toga da bude poduzetnik, kako se osjeća u svemu tome i kako razvija i planira svoj posao. Prije ove teme razgovarali smo općenito o poduzetništvu, razgovarali smo na prvom sastanku sa vašim prijateljima i kolegama, na drugom sastanku smo razgovarali o tome da li ste vi poduzetnici, koje su to osobine ljudi, da li se čovjek rađa kao poduzetnik ili se poduzetnik može naučiti biti. Na 3. temi prošli puta smo razgovarali sa 2 uspješnih poduzetnika koji su cijeli život od malih nogu znali da će biti poduzetnici i razvili svoje divne priče. Jedan gospodin koji ima firmu za selidbe, koji je profesor geografije, povijesti i tjelesne kulture Kineziološkog fakulteta, a bavi se selidbama. I jedne gospođe koja je magistrica ekonomije, a krenula je kao manekenka, otvorila svoju agenciju i danas kaže danas je manekenka i kuharica, gospođa Suze Josipović-Ređekavić. Danas vam predstavljam gospodina Gorana Pihača. Uživajte, poanta je u tome da ga pitate, da ga prekidate, da diskutirate i da vas zaista zainteresiramo, da vidite koje su sve vaše prilike i koliko imate potencijala. Hvala vam. Dobar dan, ja sam Goran Pihać. Evo, kolegica Sanja me je predstavila, možda i bolje nego što vam izgledam. Kako vam ja djelujem? Ko poduzetnik, kako vam djelujem? Ko sportaš, ko psihoterapeut? Jesam zgodan? Znači ni to, a? Dobro. Jer vam djelujem ko glumac. Ajde, ko će pogoditi šta sam diplomirao? Rekla je kolegica. Dobro, bravo, znači slušaš, odlično, za pohvali. Reci. Inženjer strojarstva, čini mi se. Bravo. Ekonomiju ste završili. Blizu. Menadžer ste. Dobro, to se postaje. I to je to. Znači, pogodio je, diplomirao sam strojarstvo u roku, znači nisam 10 godina studirao, što ne znači da je ni dobro ni loše. Studirao sam u Beču, dobio sam stipendiju austrijske vlade. U Zagrebu sam diplomirao na smjeru motori i motorna vozila. Poslije toga sam
magistrirao na ekonomskim znanostima, odnosno na ekonomskom fakultetu, na MBA-u, to je Master of Business Administration za management. Govorim 2 strana jezika tečno. Njemački sam naučio u Beču. Poslije toga sam radio uvijek za njemačke firme na osnovu tog jezika. Igrao sam vaterpolo. U mladosti, u svojoj generaciji smo osvajali neka odličja još u bivšoj Jugoslaviji. Osim toga imam najviši stupanj položen za učitelja skijanja u Hrvatskoj, to je demonstrator, hrvatski demonstrator. Onda vozio sam svjetski kup u snowboardu. Trenutno imam 3. rezultat u Hrvatskoj u triatlonu. Jer zna ko šta je triatlon? Ko? Reci. Ti se stvarno ističeš, što je baš lijepo. Moram te pohvaliti. Sport, znači u kojem ima biciklizam, trčanje, plivanje. Dobro, jer znate koliko ima bicikla? Znači, Ironman ima, prvo se pliva 3800, onda se vozi 180 km bicikla i na kraju je maraton 45 km. Ja imam 3. rezultat u Hrvatskoj, istina u 45 do 50 godina. I to je polu Ironman, znači pliva se 1800 metara, onda se vozi bicikl 90 km i onda se trči polumaraton 22 km. Kako vama izgleda poduzetnik? Što vi mislite ko je poduzetnik? Jer ja djelujem kao poduzetnik. Mamin sin diplomirao strojarstvo, onda još malo ekonomije, pa sad je malo zbunilo ovo sa sportom. Kako vam je djeluje? Ko je za vas poduzetnik? Imam sat, malo izgleda ženski, jel? Kako vam on djeluje? Poduzetnici nose ovakve satove. A s kojim autom je poduzetnik došao, Koji je najskuplji? Onaj crni BMW? Kako vam djeluje poduzetnik? Recite. Uspješan. Što je uspjeh za tebe? Odnosno, ti super, moram ga pohvaliti. Što je uspjeh za vas? Ko je uspješan? Reci. Što je za tebe uspjeh? Molim? Kako? Hrabra budi, reci trud. Bravo, odlično, reci ti. Ostvarenje svojih ciljeva i ideala. Bravo, dobro. Ima još neku ideju? Dobro, ja ću vam reći što je za mene uspjeh. Iako iz lektire nisam bio nikad dobar. Samo malo nešto nam se desilo. Aha, pardon. Tako da sam ovu pjesmu upoznao vrlo kasno. Ko je čuo za Ratka Zvrka od vas? Da čujem ko je Ratko Zvrko? Grčarak, bravo. Jer znate još šta je Ratko Zvrko napisao? Ratko Zvrko je napisao jednu pjesmu koja se zove Tvoja staza. I ta pjesma će vam reći sve o... Samo jedan trenutak. Jer stignete pročitati, odnosno jer vidite, evo podijelit ćemo vam sad materijale. Iako se ova pjesma zove Tvoja staza, ona vam govori zapravo sve o poduzetništvu i govori vam sve tko je poduzetnik. Međutim, mi u školi dobijamo daj lektiru, pa moraš pročitati Anu Karenjinu, pa moraš znati Grga Čvarka, pa nauči
Mala jelka ispod kiše i onda nam ova pjesma uvijek pobjegne. Ko će pročitati prvu kiticu? Evo, neko s muškim glasom. Možeš ti. Ako pogriješiš, nemoj se uopće uznemiravati, sve je u redu. Čuj kad je jako teško, kad te nešto strašno muči i kad ne znaš da li je gore na ulici ili u kući. Daj odmahni lijevom rukom, daj odmahni desnom rukom i odlučno čvrsto kreni za nečim nekim drugom. Šta vam to govori? Ja ću vam ispričati ovu kiticu kroz moj primjer. Diplomirao sam strojarstvo, magistrirao sam ekonomiju, naučio sam 2 strana jezika, bio sam dobar mamin dečko, sve sam radio onak kak je ona mislila da trebam raditi i zaposlio sam se prvo u njemačkoj firmi Bosch, a onda sam se zaposlio i radio sam za Porsche Austrije i bio sam odgovoran za razvoj servisne mreže za Hrvatsku, za Volkswagen, Audi, Seat, Škodu i Porsche. Postigao sam sve što sam mislio da sam trebao imati. Borio sam se za te svoje ideale. Imao sam najskuplji auto na parkingu. Ovakvog, takvog nema ovdje. Imao sam tajnicu. Svaka 4 mjeseca sam mijenjao auto. Putovao sam svijetom. Radio sam najbolji posao na svijetu. U Hrvatskoj. Zastupao sam najjače brendove. Audi, Porsche i ostale. Makar vam Škoda možda ne zvuči, ali ima najjaču logistiku. I onda kad sam to sve ostvario, onda sam dao otkaz. Jer sam vidio da to nije za mene. I to vam je ta snaga. Čuj, kad te jako nešto strašno muči i kad ne znaš da li je gore u ulici ili na kući, daj odmahni lijevom rukom. Daj odmahni desnom rukom. I odlučno čvrsto kreni za nečujnim nekim zvukom. Ako ćete krenuti za tim zvukom, onda ćete ostvariti sebe. E to vam je poduzetnik. To je istinski poduzetnik. Nečujni neki zvuk, jer znate što je nečujni neki zvuk? Reci. Možda ovo nama, znači da ne slušamo okolo što nam preporučuju, što nam govore, što bi trebalo, nego da slušamo onako svoje srce. Bravo. Bravo. To se zove intuicija u psihologiji. To vam je kad hodate gradom i odjedanput vas se baš sviđa neka cura ako ste dečko, a ako ste cura onda vam se sviđa neki dečko. A ne znate zašto. E, to vam je taj zvuk. Za njim morate krenuti. To je ono što sam ja napravio. Ako krenete, roditelji kažu nađi siguran posao, samo da bude sve sigurno. Evo, nemoj slučajno zakasniti na posao. Moraš doći uvijek uredno obučen. Moraš imati sate da drugi vide da ti imaš. A vi radite ono što vi hoćete. To vam je taj nečujni zvuk. Ako želite biti poduzetnik, morate pratiti taj zvuk. Ne moraju svi biti poduzetnici, ne mogu biti svi poduzetnici. Vi možete biti poduzetnici u privatnom životu, možete biti poduzetnici sa familijom, možete biti poduzetnici sa djecom, ali budite poduzetni. Slušajte taj svoj neki zvuk. Možemo ići druga kitica. Ko će pročitati drugu kiticu? Ajde, dobrovoljici, nije strašno. Može, bravo. Hvala ti što se javio. Krvi stazom koje nema, to će biti tvoja staza. Ko zna što ti sutra sprema, taj tvoj put bez putokaza. Ali znaj, to će biti tvoja cesta, što nekamo ipak vodi. I da na njoj nema mjesta za drugoga, za drugog. I što se onda desilo? Ja ću vam kroz ovu pjesmu zapravo ispričati priču. Desilo se to, ja sam dao otkaz i krenuo sam nekim putem, a to je da sam otišao sa djecom na skijanje 2 mjeseca. Djeca su bila mala, kćer je imala 4,5 godine, sin je imao 3 godine. I s obzirom da sam prije bio u biznisu, smatrao sam da djeca nisu bitna, nego sam bitan, samo je bitna brojka, profit, postotak penetracije na tržište. I kad sam otišao, onda sam vidio da na skijanju mogu snažno utjecati kroz medij skijanja na djecu. Vratio sam se te zime i
šta da ja sad radim? Ko sam ja? Šta ću ja sa tim? Sve diplome imam, a one vam ne pomažu. Onda mi je jedna prijateljica na moru rekla, pa ti već imaš posao, samo ti tog nisi svjestan. I tako je nastao moj novi biznis, a to je skijaški kamp u Austriji. Ja i moj partner, Marko Bošnjak, razvili smo u zadnjih 10 godina skijaški kamp u Austriji. Mi imamo firmu u Austriji, imamo firmu u Hrvatskoj, zbog složene pravne platforme Europske unije. I ova kitica zapravo govori, nekad nećete znati kud idete, ali ako idete u tom smjeru, ako vjerujete u sebe, onda ćete sigurno znati di ćete doći. I nešto će ispasti. Ali morate biti hrabri, morate imati vjeru u sebe i morate vjerovati. Morate imati tu sigurnost. Ajmo, ko će sljedeću kiticu pročitati? Evo neki dečko. Nemojte da ja izaberem, Ja te mogu zamoliti. Aj, hvala ti. Ako ipak nekad jednom na ovu stranu zakoračiš, pa kad s glavom na to presneš, nema zato da se strašiš. Već molim te junak budi, pa da ništa je bilo nije. Pa nastavi svojom cestom još oštenje ne biti. Hvala ti. Gledajte, na putu će vam se sigurno desiti nešto teško. Život nije lagan. Biće komplicirano, nećete znati kuda idete. Ljudi će vam govoriti, joj, nemoj, pa mogu si ostati rađe tamo raditi, pa tamo je bila sigurna plaća, pa joj, kak mi je teško, pa ja ne, pa kak ti je, stvarno ti je teško. To vam je to kad na ludi kamen zakoračiš. Međutim je poanta u tome, kad stanete na ludi kamen, on iz vas izvuče potencijale koje inače ne bi izvukli. I to vam je poduzetništvo. Znači, nastajali su razni problemi. Mi smo krenuli razvijati tu priču, pokazalo se da atmosfera u kampu je snažna, da ona sve više i više raste. Međutim, trebalo je riješiti zakonske regulative, trebalo je ući u posao, trebalo je planirati troškove. I onda dolazi onaj drugi aspekt, a to je školovanje. Ovo je proračun troškova koji je rađen da bi se ušlo u biznis. Znači, prvo imamo opći podaci smještaja, broj soba, kako su one raspoređene u kampu. Onda imamo usporedba cijena i prilagodba cijena s obzirom na tržište. Kakve su cijene u okolini? Navedene, grafički prikazane. Zašto grafički prikazane? Bravo. Čovjek je vizualan tip. Nešto vidi bolje kad vidi sliku. Brže uočava nedostatke. Ako upotrebljavate još i boje, moćete bolje isplanirati. Što bolje isplanirate, što imate bolji pregled, usporedba cijena, to ste jači. Dalje onda. Zato vam treba škola. Zato vam treba znanje sa kompjuterom. Igrajte se sa laptopima, igrajte se sa Excelom. Proračun cjenika. Morate znati koju cijenu ćete dati. Da bi znali koju cijenu dajete, morate usporediti, morate vidjeti koliko zarađujete. Morate kalkulirati, pa ću tu staviti malo više, pa da vidim koliko mi je. Mogu ja to uopće prodati? Znači, to su sve proračuni koji su rađeni tokom godina da bi se, a pogotovo na početku. Poslije kad jednom to postavite, onda trebate samo malo adaptirati, kontrolirati. Građenje, struktura cijena, od čega se cijena uopće sastoji. Znači, tu imamo PDV, marže, ski karta, taksa, mite protag, dobro, to su sad njemački nazivi s obzirom da radimo u Austriji. Sve morate znati, di vam je granica. U čemu je stvar? Vi ne znate neke stvari i staćete na taj ludi kamen. Međutim, ako na taj ludi kamen stanete i ako imate vjeru u sebe, ako imate sigurnost, onda ćete proći. A kad prođete, onda ćete postati jači, bolja osoba, jači, bolji čovjek. I to je poanta igre. Hoćete da vam još pokazujem ove brojke? Ili ste shvatili šta vam treba? Sve u redu?
Znači, kad ideš na more, moraš znati koliko love imaš, moraš znati koliko kilometra imaš do Zadra i koja ti je vjerojatnost ako stopiraš da ti neko stane. Dobro? Možemo, znači to je bio proračun. Nakon što napravite proračun, onda morate znati što radite. To se zove koncept. Biću vam iskren, koncepte sam naučio od Austrijanaca, od Porschea Austrije. Oni su me naučili pisati koncepte. Sve mora biti definirano. Cilj, termin, plan, koncept, proizvod kampa, organizacija, komunikacija unutar kampa, na koji način razgovaramo. On na kraju, ovo tu je razrada cijelog koncepta, opisano je sve. Iskoristi se svaki trenutak u svaka mogućnost da bi se utjecalo na željeni razvoj. Oprostite, nisam vidio da vam je tako malo. Taj koncept onda izgleda ovako. Znači on ima negdje 70-ak strana. Opisano je sve u njemu, sve varijante koje se mogu desiti. Što ćete napraviti ako se dijete ozlijedi? Koga zovete prvo? Ako treba helikopter, ko dolazi? Na koji način? Gdje primaš dijete ako je ozlijeđeno? Ako se dijete dolazi samo, ko će paziti da li se dijete otuširalo? Znate kako je bilo jednom? Dođe mali Borna na skijanje i pita ga, čuj Borna, jesi se otuširao? A on kaže, jesam. Pa dobro, jesi se presvukao? Pa jesam. A on stoji ovako u gaćama. A di su ti ove prljave gaće? Pa na meni. To isto mora pisati u konceptu. Jer inače dođe dijete samo 7 dana i ono se ne presvuče. Znači, ta iskustva morate imati. Morate imati definirano sve u konceptu. Od toga na koji način, što se dešava do ozljede, na koji način ćete raditi, standard u školama, ko može raditi za vas, do toga kako znate da se dijete otuširalo. I to vam je koncept. Ja vam, nažalost, ne mogu sad pričati kako se piše koncept. To je, trebate dosta se razvijati, ali imate vremena, mladi ste. Međutim, ono što želim vam dati, da znate da on postoji, bez njega ste nestabilni. Svaki novi kamen na koji ćete stati iz ove pjesmice, on će vas izbaciti iz balansa. Zato trebate razmišljati, planirati. Ko će sljedeću kiticu pročitati? Ajmo jednu djevojka. Samo hrabro, pa nije ništa strah, ne dam ocjene. Hoćeš ti? Hvala ti. A kad ti je jako lijepo i kad misliš da si sretan, smiri malo svoju snagu. Nemoj da se praviš važan, već nastavi svojom cestom, niti lijevo, niti desno, pa široko hodaj usko, a napni se kad je desno. Sad, što vam se događa? Onda vam dođu u životu i dobri periodi. Krene vam. Počnete se širiti. Počnu klijenti govoriti drugim klijentima. Odjedanput imali ste kuća vam postane premala. Dolazi sve i više klijenata. I onda trebate ići dalje. Onda ne smijete biti bahati. Morate biti mirni. Nikad ne znate šta će se desiti. I zato vam on kaže u pjesmi. A kad ti je jako lijepo i kad misliš da si sretan, smiri malo svoju snagu. Nemoj da se praviš važan. Već nastaviti svojom cestom ni lijevo ni desno. Po širokom hodaj usko, a napni se kad je tjesno. Biznis vam onda ide dalje. I onda dođete do poante da imate snagu da možete to raširiti. Međutim, što vam se događa? Događa vam se da je hrvatsko tržište premalo. Ne možete izvući kapital jer je premalo ljudi koji može financirati takav razvoj djece kao što je ova ideja. Morate ući na europsko tržište. A Europa je otvorena. Nemojte se zatvoriti u Dugoj Resi. Mi smo sad u Europi. I onda radite koncept. Definirate svoju ideju. Na koji način možete proširiti biznis. Definirate prvo situaciju. Uvijek morate znati gdje ste. To je najvažnije. Kad definirate gdje ste, onda napišete svoj cilj.
Sve smo napravili, izmislili smo proizvod i to mi Austrijancima prodajemo skijanje, jer možete to zamisliti. 2 Hrvata prodaju Austrijancima skijanje. To je dobivljeno na bazi ovog biznis plana, gdje je, s kojim smo mi pokazali, odnosno dokazali austrijskoj državi da mi, ono što mi radimo, da ima smisla za austrijsku državu. I onda su nam na osnovu ovog biznis plana dali radne dozvole na koje smo mi otvorili firmu u Austriji. To vam je skoro pa kao da neka hrvatska firma dođe u Kuvajt vaditi naftu. Ko ima najviše nafte? Kuvajt. Ko je najbolji u skijanju? Austrijanci. Ko je izmislio cijeli sistem FIS-a i natjecanja? Austrijanci. Zašto? Jer im treba za turizam. I onda su došla 2 Hrvata, rekli su nam, vi ćete raditi u Austriji školu skijanja. Pa to nema šanse. Onda smo mi napravili biznis plan gdje je definirano tko šta radi, na koji način. Oni su vidjeli da sa takvim biznis planom, baš zato jer su djeca, samo dobivaju i na taj način je austrijska država odlučila i mi smo dobili radne dozvole i napravili smo firmu. To je bilo još dok nismo bili u Europskoj uniji. Znači, kada je bilo to puno kompliciranije. Na koji način? Opet morate znati strukturirati svoje misli, morate znati stvari na papir. I to je onaj ludi kamen na koji ste stali. Onda nismo mogli dobiti radne dozvole za hrvatske učitelje, pa onda ste morali raditi sa Slovencima, jer Slovenci su bili u Europskoj uniji, pa smo onda morali internacionalizirati kamp. I to su vam sve izazovi. Ali kroz svaki taj izazov je zapravo, on vam nosi jednu snagu, on vam daje snagu kako ćete ići dalje, on iz vas izvlači potencijale. Ako ostanete uvijek na jednom mjestu, neki ljudi ostanu cijeli život na mjestu. I to je kod nekih u redu. Ne mogu svi koračati. Ali ako nalazite u sebi tu snagu, onda morate ići dalje. Jer nećete biti ostvareni. I u čemu je sad? Definirate situaciju, onda definirate cilj. Što se desilo prošle godine? Kada smo mi htjeli izaći na europsko tržište, znači u Belgiju, Nizozemsku, Englesku, Irsku, htjeli smo raditi sa privatnim školama da dođu i da kroz taj skijaški kamp razvijamo djecu. Tu se ne radi o turizmu, ja se ne bavim turizmom. Ja i moj partner smo se željeli smo se baviti razvojem djece. Dao sam otkaz, otišao sam sa posla snova iz jednog razloga, jer nisam vidio više smisla u tome. Satima smo znali razgovarati da li ćemo zimsku akciju nazvati vozi sigurno u zimi ili zimska akcija, jer Dalmatinci nemaju snijega, pa da li je to onda zimska akcija, a oni baš i nemaju zimu, ili vozi sigurno u zimi. Nisam htio više to raditi. Htio sam raditi neke stvari koje imaju vrijednost. Ako ja naučim dijete da se ujutro ustane, pojede koliko mu treba, da se jede kad se jede, pojedeš onoliko koliko možeš, staviš na tanjur onoliko koliko možeš pojesti, vrati prazan tanjur, pospremi iza sebe. Ako radiš cijeli dan, igraš se, dobro se zekaš, pomakneš svoje granice i ako legneš kao zadovoljna osoba na kraju dana, onda sam napravio puno više nego u bilo kojoj korporaciji. Zato sam se počeo baviti ovim poslom. Rekao sam sebi da više nikada neću raditi nešto što nema smisla i što nije dobro. To je moj odabir, to je moj put. Svako može naći svoje. I nemojte se uspoređivati sa drugima. Samo je bitno da nađete svoj put. Što je naš cilj? Što se onda desilo? Mi smo nakon 9 godina razvili biznis, imali smo firmu u Austriji, shvatili smo da hrvatsko tržište je premalo, treba otići na europsko tržište, na ne alpske zemlje. I onda su bankrotirali žičare. U Austriji su bankrotirali žičare. Hoću vam reći, to vam je opet onaj ludi kamen. Nakon 9 godina, jer si možete zamisliti, to je kao da nema u Dalmaciji neko ispusti more i više turisti ne dolaze. Nema mora, dođe na plažu, a nema mora. Bankrotirale su im žičare i onda je trebalo naći hotela, odnosno osigurati 60.000 noćenja
da bi regija, odnosno to skijalište bilo bilo ekonomski isplativo. Jer ako bi dobili 60.000 noćenja, onda bi oni kupovali karte, onda bi opet žičari bile u plusu i onda bi opet sve išlo. Samo malo... pardon. Znači, cilj je 60.000 noćenja. 2 Hrvata su došla u Austriju, u austrijskom turizmu i rekli, gledajte, mi možemo napraviti 60.000 noćenja, ali samo pod jednim uvjetom. Ako zajedno radimo. Mislio sam zajedno na sve, na cijelo selo. Ako postoji zajedništvo, onda je to moguće. Ali treba razviti koncept pur ski kompetencije. Ili ti skijaška akademija. To je bio koncept. Ideja, onda opišete ideju. Što želite sa idejom? Nakon toga morate definirati koja vam je šansa, koja vam je vizija. Naša šansa je da smo mi njima dokazali, odnosno sebi, da na tržištu Zagreba možemo dovesti $500 000 u jedno skijalište koje se zove Innerkrans, koje je potpuno turistički neatraktivno. Samo zato jer imamo proizvod, jer imamo specifičnu priču. Ako smo postigli model 1, zašto ne bi model 2 funkcionirao? A to je tržište Evropske unije i ako imamo puno više ljudi sa puno većom financijskom moći, onda možemo to dignuti da dovedemo onih 60.000 noćenja. To je prezentirano u toj regiji, tom skijaškom centru. Onda radite strategiju. Koja nam je strategija? Nama je strategija istinsko skijalište. Znači nije strategija malo bazen, pa toplice, pa puno kilometra staza. Ne, znači to je istinsko skijalište. Znači traži se znanje. Traži se istinski rad sa djecom. To je ono što smo ja i partner najbolje napravili. Bolje od Austrijanaca. Onda idete dalje po subjektima, znači Sprega Interplus GmbH se zove naša firma, ali mi to ne možemo sami napraviti. Mi možemo napraviti jedino ako ova 3 subjekta rade zajedno. Leistung centar, to je trening centar za pokrajinu Korušku koji se nalazi u tom skijalištu. Onda treba Innerkrans Seilbahnen, to su znači žičare, i mi ćemo odraditi cijele procese, ali oni nam moraju dati podršku. Na taj način morate ići dalje. I onda nastaje ovakav koncept. Onda razrađujete korake. Korak 1, korak 2, u kojima dajete samo ideje strateške na koji način možete doći do željeni cilj. A koji je cilj? Bravo, majstor. Ti trebaš dobiti 5. Svaka čast. Znači, cilj je 60.000 noćenja dobiti. I to je koncept. Opet morate staviti stvari na papir, ali strukturalno. Prvo situaciju, onda stavljate cilj, onda stavite strategiju. Da li ćete uspjeti, to se ne zna. Nikad ne znate da li ćete uspjeti. Međutim, nije poanta u uspjehu, poanta je u trudu. Ako prođete kroz tu priču i ne zaradite, ako bankrotirate, ja vam kažem da ste postali jača osoba nakon toga. I to je ono što je važno. Na kraju ćete znati što želite, ako ništa drugo. Zato nije poanta kakav sat ima, nije poanta kakav auto vozite, nego bitne su vaše odluke. Da li hodate po tim odlukama? Jer samo onaj ko odlučuje, taj raste. Onaj ko ne odlučuje, taj ne može izrasti. To je znači koncept kad vam dobro ide i kad možete ići dalje. Onda možete još razraditi ideju. Ovo je prezentacija koja je prezentirana ona je prezentirana na jednom skupu kad oni nisu znali na koji način će izaći iz krize. Onda smo mi njima ponudili rezultat kako mi možemo
njima ponuditi da cijelo selo izađe iz krize van. To je bilo ovo ljeto. Da li će oni to prihvatiti ili ne, mi to ne znamo. Ne? Ali sad gledajte jednu stvar. Sad se onaj koncept prelio u potpuno drugi način izražavanja. U prezentaciju. Sa brzo, 2-3 stvari. Nemate puno vremena. Imate 10 minuta, možete nekom nešto reći. Kroz vizualni tip mu morate ga, ako se smijem tak vašim rječnikom izraziti, morate ga zapaliti svojim idejom, svojom snagom. Što se ovdje želi reći? Treba razviti mjesto u drugom smjeru, da se djeca razvijaju kompletno. Znači, nemojte misliti ako mi radimo skijaški kamp, da je nama bitno da neko postane svjetski prvak. Bitno je da on postane kvalitetna osoba, kvalitetni čovjek koji je konkurentan za život. A to se sve radi kroz igru. Gore je organizirano učenje, postoji profesor matematike, profesor klavira, profesor hrvatskog koji su zaposleni jer djeca koja ne idu u školu, a gore su, oni moraju ispunjavati školske obaveze. Skijanje, muzika. Muzika je snažan element razvoja. Ko svira od vas gitaru? Ima? Bravo, majstre. Ko svira klavir? Ima neko da nešto svira? I ti? Bravo. Jer pjeva neko? Dobro, kak slavite rođendan? Imate ono tulume, pa... Ha? Ni ne pjevate. Koju muziku slušate? Evo, daj mi ti reci, koju muziku slušate? Koji ti je najbolji bend? Tamburaše, domaće. Odlično, bravo je. Ti? Sve. Dobro, i dječju znači. Dobro. Muzika je snažna, ona vam pokazuje ako nešto radite, ako nešto vježbate, izlazi vam zvuk van. Vidim rezultat. Muzika pokreće ljude. Morate se razvijati u svim segmentima. I ono što ovaj Slavi govorio, to je Europa, cijelo europsko tržište. Djecu treba razvijati na jedan način. Jer vaksinen treba razvijati, njima treba davati drugi dio zabave. Čak ne zabavu, nego da kreativno provode vrijeme. Ako vi to idete nekom pričati bez slike, da vam sad idem pričati. Znate, vi bi napravili koncept u kojem bi htjeli malo muzike za djecu, jer dobivate takav dojam kao kad imate sliku. Zato vam je način na koji ćete to prezentirati, on vam je bitan. A to ćete dobiti opet, ne morate čak ići u školu, morate željeti, morate se baviti, ali ako dobite potrebu, ako stanete na taj ludi kamen, on će iz vas izvući tu, ja ti njima trebam prodati. Na koji način? Onda ćete si postaviti pitanja koja nikad niste sebi počeli postavljati. Ali ako ćete ostati uvijek u jednoj situaciji zakopani, onda ne možete razviti sebe. Kad idemo dalje, znači, mi smo njima prezentirali na koji način bi se trebao promijeniti imidž sela i što bi trebali raditi. Onda smo rekli u redu, zamislite da imamo beskrajnično novaca. 100 milijuna eura. Šta bi mi napravili? Onda smo im rekli, gledajte, treba sagraditi žičaru tu, treba sagraditi žičaru tu, treba sagraditi tu, bazen treba napraviti ovdje, klizalište treba napraviti ovdje. Ovdje omogućiti skijanje van staza koja se zove freeride. Nije bitno. Sad mi neko može reći, pa otkud ti toliko novac? Pa uopće nije bitno. Ja hoću samo viziju i ideju. A kako ćemo doći do toga? I to vam je onaj zvuk, ona intuicija koju vi stavljate ispred sebe. Da li ćete postići? O tom potom. Ne? Ali bitno je da se ne bojite sebi priznati da nešto želite, da nešto hoćete. Odite za tim. Bahato si postavljate ciljeve. Dobro, ali nek budu realni. Na kraju treba postojati jedan ski klub, lokalni ski klub. Zašto treba postojati lokalni ski klub? Zato da djecu povezuje. Ako djeca su povezana, ako djeca skijaju, ako se djeca bave planinom, ako su djeca na svježem zraku, onda ćemo moći to sve organizirati u jednom selu. I ono što je najtužnije što se nama dešava u Dalmaciji, da Čeh otvori ronilački centar. Kako se može to desiti?
Zašto? Zato jer se mi nismo organizirali u tom smjeru. Sve kreće od vas. Imate šansu promijeniti svijet. I nemojte se bojati, mijenjajte je. I na kraju opis na koji način kud treba doći. Dogovor između hrvatskog i austrijskog ministarstva, dogovor između njemačkog ministarstva. Zašto jedan Belgijanac ne bi došao u Innerkrems skijati 3 tjedna u lokalnu školu, pa nek se izmjenjuju, nek ovi domaći uče da postoji Belgijanac, a ovi iz Belgije da vidi kakav je život na selu. A onda ne vidimo razloga zašto neko ne bi došao u Dugu Resu iz Belgije, zašto neko iz Duge Rese ne bi otišao u Hamburg. Imate niz mogućnosti, ali u čemu je stvar? Morate krenuti. I to vam je razrada ideje. Vratimo se onda na onu pjesmu. Ostao nam je zadnji, jel da? Ko će pročitati zadnju kiticu? Da, ajde, hrabro je, ali ti ne smiješ. Da čujem. Hoćeš ti? Mogu te zamoliti. Jedno ćeš danas stići, na kraju sam svog puta, tog ćeš časa možda biti bez cipela puta, ali ćeš znati tko si, što si i koliko stvarno vrediš i da si nekada samo zato što jedino svoj put stići. Hvala ti, ali te mogu zamoliti, daj pročitaj to muški. Glasno. Jedno ćeš danas stići, na kraju svog puta, tog ćeš dana možda biti bez cipela puta, ali ćeš znati tko si, što si i koliko stvarno vrediš i da si nekada samo zato što jedino svoj put slijediš. Hvala ti. To je sukus cijelog poduzetništva. Nije bitno uopće koliko ćete zaraditi. Makar ako želite i zaradit ćete. Ako hoćete puno, zaradit ćete više. Ako hoćete manje, zaradit ćete manje. Možda nećete uspjeti iz prvog puta, možete i propasti. To se isto često događa. Ako propadnete, to je samo jedan ludi kamen. Vi morate ići dalje. Samo na taj način možete funkcionirati. Ne smijete se bojati pogriješiti. Ne smijete se bojati pasti. Ali u čemu je poanta? Što vam ova zadnja kitica govori? Da li znate? Ispričajte mi svojim jezikom. Kako ju vi vidite? Hvala ti. Reci. Znači, kada se desi možda da propadnemo, kada dođemo do tog nekog ruba, kad nam bude teško, da moramo samo znati tko smo i što je u nama. I da to ne je što je. Bravo, hvala ti za pokušaj. Na dobrom si putu. Samo bi te malo dopunio. Poanta je, ako ne krenete, nećete znati tko ste. Ostaćete na jednom mjestu cijeli život i uopće nećete upoznati sebe. Umrijećete neostvareni. A morate se ostvariti. Morate znati što radite. A tek kad nešto radite, onda ćete znati. Kad krenete raditi, onda ćete reći, ok, sad sam to odradio, sad mi se to ne sviđa. Neću više to raditi. Ne, baš ovo hoću raditi. Ako ne probate, nećete znati da li hoćete ili nećete. Nemojte da vas strukture okoline stvaraju neke okvire koje njima odgovaraju. To je poduzetništvo. Na taj način ćete upoznati sebe. I još jedno što je bitno. Ovdje kaže, jednog ćeš danas stići na kraj samog svog puta. Tog ćeš časa možda biti bez cipela i kaputa. Ne morate biti bez cipela i kaputa. Možete imati veliku kuću, možete imati skupi sat, možete imati skupo odijelo. Nije važno. Ovo je samo primjer. Ali nije bitno ni da li ćete imati, ni da li nećete imati. Bitno je da znate tko ste. Od ovog predavanja jedino što želim da zapamtite je ova pjesmica. Ne morate znati napamet, ali pročitajte nekad u životu. To je jedino što je važno. Gledajte sa različitih kuta, kako ćete se mijenjati, kako ćete stariti, kako ćete donositi odluke u životu. Tako ćete ih shvaćati sve dublje i dublje i dublje. I to je ono što mi je važno.
I na kraju, što se desilo? Znači, prvo smo imali brojke gdje smo proračunali sve. Cijenu, tržište, kakva je struktura cijene, ko nam je konkurencija, da li to možemo prodati, da li ne možemo prodati, koji su nam troškovi, koji nam može biti zarada. Onda smo morali, onda kad smo to napravili, onda smo napravili koncept gdje smo sve opisivali. Ovaj razvoj traju godinama. Svake godine smo dopisali nešto novo. Desile su se neke nove stvari. Razvijali smo se. Kad smo napravili koncept, onda je trebalo to pravno formulirati. Niko nije znao kako se to pravno formulira. Jer je jedna stvar bila, mi smo bili u Hrvatskoj, a jedino sve smo organizirali u Hrvatskoj, a operativni dio je bio u Austriji. Niko nije znao kako to riješiti. Onda smo napisali biznis plan. Preko biznis plana smo dobili radnu dozvolu i firmu u Austriji. Onda nam je porasao posao. Čula se za kvaliteta. Ljudi su čuli za nas. Počeli su ljudi dolaziti. Onda smo imali ideju na koji način izaći na europsko tržište. I onda smo napravili ovaj dopis koji bi trebalo potpisati, ovo je naša firma Interplus. Ovdje dolazi logo od Innerkremsseilbahnen GmbH. Znači, to je firma koja je vlasnik žičara i Landesschifferbahn Kärnten. To je znači skijaški savez Koruške. Ta tri subjekta su trebala potpisati ovaj dopis koji bi se poslao na sve privatne škole u Europi koje nemaju Alpe i na osnovu njega smo htjeli ući na europsko tržište. 3 od ova subjekta su bila za, znači mi i Skijaški savez Koruške, a vlasnik žičara je rekao, ne znam, izgleda da ću prodati žičaru. I onda ste opet na ludom kamenu. Ne znate da li će žičara raditi. Prije 5 dana je on prodao žičaru i javili su nam da žičara radi. Ovu godina je izgubljena za ulazak na europsko tržište i za nova iskustva. Ne zna se kako će žičara biti, da li su napravili remont, da li će moći zasnježiti snaze sa umjetnim snijegom, kakva su im financijske sredstva novog vlasnika. I to vam je to stalno hodanje. Vi u poduzetništvu imate dobre trenutke i loše trenutke, ali ono što je cilj uvijek je zabavno. Nikad se u životu nemojte prestati igrati. Uvijek se morate igrati, nemojte to zaboraviti. Ono što je važno, mi kad se rodimo, onda dobimo tijelo. A tijelo vam je kao brod. Na tom brodu imate sve alate koji su vam potrebne za plovidbu, za vaš život. Plovidba je život. Koristite te alate. Ako nećete ploviti, onda ih nećete ni koristiti. A samo koračanje napred po ovoj pjesmici, ono će vam omogućiti da živjeti. Brod ne smije ostati u luci neoštećen. On mora na kraju sa 80 godina doći razlupan na sve strane. Pun života, pun brodoloma, pun lijepih dana jedrenja. To je ono što vam je važno. Time sam se ja vodio i ja sam vam mogu prenesti samo tu neobičnu priču o poduzetništvu. Iako se nadam da sam vam kroz ovih par stvari objasnio da u nijednom slučaju nemojte zapostaviti struku. Morate znati matematiku, morate znati kemiju, morate znati fiziku, morate znati psihologiju, morate znati biologiju. Jer ne možete djetetu od 6 godina dati pancerice od žene od 40 godina, makar imaju isti broj noge, onda jer je fizika, dolazi opterećenja veća, može se ozlijediti. Ligamenti znaju da se zarastaju oko 9-10 godina. Morate biti široki. A na kraju morate znati svirati gitaru. Ali nemojte to raditi zbog drugih. Nemojte svirati gitaru zbog drugih. Nemojte učiti biologiju zbog drugih. Mogu ja nešto reći? Može. Dakle, moja obitelj je jedan od posjetitelja
Goranovog kampa od početaka recimo, a prijatelji smo od studentskih dana. U periodu Goranovog menadžerske karijere mi ih nismo viđali, tu obitelj, iako su nam kćeri Tija i Tamara su prijateljice istih godina. Krenuli smo od početaka negdje, recimo, zadnjih x godina na ovu priču. Pratimo Goranovu gitaru od prvih pa do danas. Drastično se poboljšao u ovih 9 godina. Prva godina je bila nesljušljiva, ali mi smo mu ipak pljeskali svako večer. Gledajte, nemojte misliti da ja dobro sviram gitaru. Ja fakat loše sviram gitaru. Moram sam to ispričati, jer je to katastrofa. Kad ja sviram, onda svi umru od smijeha. Ali još nikad nije bio loš tulum da sam ja zasvirao. Nemojte se sad, ne znam, svirat, pa joj, kako bom ja svirat. Da ponesem pjesmanicu ovu godinu. Dobro, morate ostvarivati svoje želje. Ja sam htio svirati. U redu. Sad ako želite, imam malo vremena, mogu vam dočarati sa par slika cijelu tu priču. Jeste za? Ne čujem vas, da. Nisam vas još čuo. Pa daj recite glasnije. Pa da, pa hoćemo vidjeti slike. Može onda? Jeste za? Da. Dobro, bravo, sviđa mi se, već ste glasni. Znači, ovo je moja firma. Kako vam izgleda? Mislim ste sebe dolazimo. Dobro onda, to smo počeli. Sad ću vam pokazati svoj ured. Kaj kažete na pogled? Ovo nije fototipeta. Ovo su vam moji klijenti. Kaj kažete? Nisu baš one koji iz banke u odjelima. Ovo su... Ovak je ovo s mojim klijentima. Daj mu sad ti objasnim da ravno stoji. Ovo su raspoređeni prije nego što se spuštaju dolje. To je trka po dubokom snijegu. Dobro. Onda sad ću vam reći što je moj, prvo ću vam pokazati što je moj posao. Evo, na večer onda mora se razgovara sa roditeljima, družite se, prenosite iskustva, prenosite znanja. Onda morate voditi djecu kroz skijanje u dubok snijeg, jer dubok snijeg vam je bitan. Onda traži jako puno gibanja, traži nove položaje. Ako su stalno djeca na stazi, onda ne mogu te položaje otkrivati. Skija se kroz šumu. Zašto kroz šumu? Šuma vam je izvrsna. Onda ih dovedete do šumu i onda im kažeš, a sad skija dolje. A oni svi, treneru, a di da se spustimo? Pa dole, pa uvijek skijamo prema dole. Pa jer smijemo ovdje? Pa normalno da smiješ, samo nemoj u drvo, na? Ali to vam je u životu, završiš srednju školu i onda mama, a šta da sad radim? Pa moraš naći posao, pa kak da nađem posao? Ma krenite, nemojte se bojati. Pitaj se kuju, pa uvijek idemo naprijed. Zato vam je skijanje kroz šumu izvrsna vježba. Samo malo nešto se desilo. Znači, ovo su sve skijanja to se zove free ride, znači po terenu po kojem nije utaban, nisu staze. Ovo tu imamo klavir, zato jer su neka djeca idu u muzičku školu. U kampu djeca ostaju neki 5 dana, neko 7 dana, neko mjesec dana, neko cijelu zimu. Onda se za njih mora organizirati da mogu, ako ide neko u muzičku, onda da može i gore svirati. Zato dolazi profesor klavira. Onda se zna za Božić ili djeca sama naprave predstavu. A onda poslije skijanja mora se malo i sanjkati.
Dobro, to je bio zapravo moj posao. Na? E sad, što je proizvod? Proizvod je dobit skijaša ili snowboardera koji može proći svugdje, sigurno se spustiti, naći put, a da se ne ozlijedi. Na kraju dana je cilj biti sretna, ispunjena i zadovoljna osoba koja želi, ima i zna što hoće, ima snagu, krenu dalje. Evo sad ću vam dočarati malo proizvod. Ovo je znači mali Marko. Oni se snimaju uvijek u četvrtak, pa onda je analiza. Onda nešto stariji. Ovo je već vježba gdje on sa određenim ima zadatak jedan štap spustiti dole, drugi dignut gore, da bi određena gibanja postigao. To je već dječak, recimo prvi, drugi osnovne. Ovo je već viši nivo u kojem se radi trening veleslaloma. To je već pa negdje dječak prvi razred srednji ili nešto. Ovo tu je znači, to je trening staza koja je, evo ga, samo malo. Znači, mi imamo mogućnost, pardon. Ok. Onda ovo je viši nivo skijanja. Samo malo. To je već prava trka. Ovo tu je dječak treći razred srednje. Ovo tu. Ali znate ko je ovo? Ha? Jer znate ko je to? Čekajte, možda ćete ga prepoznati. Jeste vidjeli nekada ovakvu sliku? Ko je to? Bravo. Ovo je Ivica Kostelić. Samo je ovo tu jedna trening trka, pa to je to. Onda morate i razvijati svoj proizvod. Morate otići negdje na ono brdo, pa da vidimo kako se možemo spustiti s onog brda, da li bi to bilo dobro za djecu, da li možemo nešto napraviti. Onda morate hodati, nekad morate nositi skije. Nije sve jednostavno. A onda morate i sebe školovati. Uvijek morate sebe školovati. Ovo tu je, to smo bili na jednom, znači da bi bili austrijski učitelj, morate položiti alpinen kurs. Znači to je kurs o lavinama da biste mogli voditi grupu van staza. Ovo tu je vježba za otkopavanje ovih koji su u lavinama. Ovo tu su vam sonde sa kojima se traži, ako je neka lavina potegla, da možete naći čovjeka. Samim tim što se skija van staza morate se negdje nekad penjati, onda se dolje spuštate. Onda morate koristiti različite tehnike, jer je ovdje tu jedna provalija, pa se sa užetom spuštate dolje. To je sad s druge strane. Ovo je spuštanje. A mi smo se spustili ovdje. Znači tu je ovaj dio sa užetom, onda se ide preko ovdje, tu, odavdje i onda se spuštate dolje. Stalno imate informacije na koji način se to radi, kako bi se smanjio rizik od lavina. A ovo je pogled iz ureda. Ovo je opet idete na drugu stranu.
Ovo tu je najviši vrh Austrija, zove se Grossglockner. I tako vam živi poduzetnik. Sa ženskim satom i bez auta. Jer vam se sviđa moj posao? Hvala vam. Onda sam na kraju pitao kolegicu Sanju što bi vas još zanimalo, jer i to me svi pitaju, a šta ti radiš kad se vratiš kući, odnosno kad ne radiš, da? S obzirom da je to sezonski posao. Onda morate punim plućima uživati u životu. Onda znamo otići na planinarenje, ovo je uspon na Mangart, a onda sam otišao u Irsku. Normalno, otišli smo s biciklima. Morate putovati. Tamo dobivate razne ideje, upoznajte druge ljude, upoznajte sebe. Sebe dovodite do nekih novih granica. A onda morate otrčati neki maraton, polumaraton. Ovo je slika s bečkog maratona. Onda morate vidjeti, jeste bili ko je bio u Veneciji? I kakvi su vam dojmovi? Dobro, to je u redu. Svaki dojam je dobar. Morate otići. Venecija je vrlo blizu, a vidjet ćete ogromno bogatstvo kojim su Mlečani vladali prije par 100 godina. Onda ćete dobiti osjećaj kako su uopće to gradili. Zamisli kako su oni bili bogati prije par 100 godina. To morate osjetiti, a to ćete osjetiti na taj način ako putujete, ako idete okolo. Ovo je biciklistička jedna tura uspon u Alpama. Biciklom se vozim jer trebam imati kondiciju, jer skijanje je naporno i da se ne ozlijedim. Ovo je sa jedne trke na Dinari. Vozio sam maraton 3 dana Dinaru oko 280 km s biciklom. Ovo je moja supruga i ja na jedrenju. Bitno vam je s kim se oženite. Morate naći pravog partnera. I tražite ga sa intuicijom. Na jedrenju je uvijek izazov, mali je prostor, puno je ljudi, 6, 7. Sa nekim ljudima dolazite u kontakte u kojima inače nećete doći nikad u kontakt. Vi ovdje se pozdravite, odete svaki doma. Ne? Ali tamo ne morate se stalno trknuti s njim, morate oprati svoje suđe iza njega. Imate jednu šalicu na vas dvoje. To su sve izazove, to su stvari koje morate proći. I ovo je moja familija. Imamo ovog psa, pravi džukson. Ne slušaj mi je mješanac. Često puta odem s biciklom sa društvom. Kroz dugu resu prođem biciklom barem par puta godišnje jer idem od Zagreba do mora. Uvijek morate uživati u prirodi, u pogledu. Ovo tu je izvor Krke, ne Krke, pardon, izvor Cetine, vrelo Cetine. Snažan pogled. To morate vidjeti. To je stvarno ovdje. Ko je bio na Plitvičkim jezerima? Ima neko da nije bio. Morate, to mi je drago čuti, morate i druge stvari vidjeti. Ja sam siguran da u okolici Duge Rese postoje i ovakve ljepote. Samo ih morate otkriti. Nemojte dozvoliti da Čeh otvori ronilački centar u Dugoj Resi. Ako ga neko otvori, morate ga vi otvoriti. I na kraju morate svirati gitaru. Ajde, samo malo, vrati. Ja. Ovo je moj suprug. Ja sam tu negdje. Da. Ovo je pogled sa drugog najvišeg vrha u Alpama, u Julijskim Alpama. Ne Julijskim, nego sjetit ću se. I to je to. Hvala vam na pažnji. Ja se nadam da sam vam uspio preneti dio poduzetništva. Iako sam išao zaobilaznim putem, mogu sam staviti naslov poduzetništvo. Poduzetništvo je
Nisam htio na taj način vam prenesti svoju životnu priču i želim vam da ostvarite sebe i da nađete pravi put. I nemojte se bojati raditi nešto što drugi ne rade. Pustite, budite drugačiji. Uvijek se možete vratiti na staro, to vam mogu obećati. Hvala vam puno. Imate kakvo pitanje za našeg poduzetnika? Evo imam ja. Mada ja nisam učenika, ali znači meni zanima jednostavno koliko je vaša ova financijska znači podloga, materijalna podloga od onog prvog posla koji ste radili. Znači, da li biste vi bili jednako uspješni u svemu ovome da niste na taj način već bili materijalno situirani? Ja nisam... u redu. Moja prednost je bila ta da sam se odlično ženio. Znači, u redu, mogu reći da sam imao mogućnost, roditelji su mi omogućili studij. Imao sam mogućnost dobro živjeti, ali cijeli projekt je pokrenut bez jedne kune ulaganja. Znači, sve je ostvareno sa željom, znanjem, energijom i socijalnim poznanstvom i vremenom koje smo ja i partner uložili. U projekt nije uložen kapital ni u jednom trenutku. Kako smo napravili prvi put? Tako da smo zakupili kuću, onda sam ja poznao svoje, kuću u Austriji smo zakupili, bila je manja, onda sam ja pozvao svoje poznanike i rekao sam, gle, išli bi gore na taj način, mi ćemo učiti djecu, evo tijena je ta, da li ste vi za? I zapravo je poanta bila ta, mi uopće nismo htjeli razviti biznis, to je došlo kasnije. Mi smo htjeli, bio je cilj, zapravo ja sam vidio da ja ne mogu motivirati moju djecu da skijaju tako dugo dok druga djeca nisu došla i potrebno je stvoriti tu graju, tu igru. Kad se stvori igra, onda možemo proći odnosno tim, kroz puno snažnije, puno veće izazove. I mi smo zapravo rušili cijenu da niko ne zaradi, da mi, zato je nama bio interes da naša djeca budu gore, mi ćemo sve organizirati i cijena je bila stalno 20%, 30% nego bilo gdje. Svako je nosio od gostiju sam plahte i svaki je pospremao sobu iza sebe. Takav je bio dogovor sa ekipom koja je došla prve godine. Međutim, su se onda počeli stvarati neki izuzetni efekti, jer su djeca počeli raditi stvari koje inače ne bi radila. Roditelji su počeli vidjeti svoje greške u smislu, gle, tvrtko ima 5 godina sam se tušira, a ja svog Zorana moram pratiti još uvijek. Onda je ovaj vidio, čekaj malo, neke nije normalna. Onda dođe Zvonko, ima 4,5 godine, sam na skijanje i zna koje tablete treba popiti. A njegovu Ivanu treba stalno paziti, joj pa jesi ovo. Onda su roditelji počeli vidjeti da nešto rade krivo. Vidjeli su potencijale kroz drugu djecu. Onda su oni počeli pričati o tom kampu i na taj način se kamp širio. Mi ni u jednom trenutku nismo uložili niti 1 euro novac. Ali lago bi kad bi rekao da nisam vrhunski skijaš, da moj partner nije vrhunski skijaš, da nisam diplomirao strojarstvo. Na kraju sam postao i psihoterapeut, imam njemačku i austrijsku diplomu, jer sam vidio da je sve u glavi, sve je u psihi. Ako nemate financijskih sredstava, nemate se bojati. Reći ću vam jednu stvar. Najgore je kad imate financijski ste jaki, a djetetu kupite bicikl, teniski reket, loptu, vodite ga svugdje, a on to neće. Bolje je varijanta ako hoće, a nema, jer onda će sigurno to stvoriti. Novac nije najbitnija stvar, čak vam može i smetati. I tu je čarobna stvar poduzetništva. Koristite taj svoj potencijal, tu svoju želju. Pa to da ste tako uspješni. Hvala vam što zapravo onda pogovoru uspjeha i pritom nisam baš na poduzetništvo, nego na sve što
A zašto misliš da sam ja uspješan? To zato jer ste nabrali stvarno ste se ostvarili puno sfera. Ja ću ti sad reći, pazi, vozim se biciklom, nemam auto. Imam sat od 5 eura. Uspješni ste i to znate zašto radite. Vi to radite s razlogom. Zato jer, kako bi rekla, vi ste to mogli imati. Vi ste mogli imati auto, imali ste ga i mogli ste imati sat, vjerojatno ste njega imali. To si dobro zaključila, bravo. Koje je pitanje? Koji je ključ uspjeha? Da, koji je ključ toga svega? Ključ ti je u pjesmi. Znači, slušaj neki glas koji te vodi. Kad ti je teško, idi samo naprijed. Kad ti ide dobro, onda nemoj se bahatiti. I na kraju ćeš doći. Idi po svojim odlukama, odluči. Ali nemojte misliti da to možete postići, da niste vrijedni, da ne hvatate dan, da se ujutro ne ustanete. A sad je vaša odluka, hoćete biti na Facebooku, hoćete gledati igrice, hoćete tračat, dokazivat nekome, filozofirat, petljat. Poanta je kako koristite svoje vrijeme. Tako ćeš uspjeti. Samo slušaj sebe. To je moje iskustvo. I uspjet ćete sigurno. Bez obzira ko ste i šta ste i otkud dolazite. Jer tek na kraju puta ćete saznat ko ste. Imate li još koje pitanje? Hoćete neki odgovor? Možete postaviti odgovor neki ako hoćete. Dobro, ja vam se zahvaljujem. Hvala vam. Molim vas ove upitnike o tome da li ste poduzetni. Ko je zaokružio više od 3 da? Ko je zaokružio manje od 3? Pa Bog mi, svi imate potencijal za poduzetništvo, a nakon Goranove priče, bravo. Ok. Evo. Možete samo ovo da imamo i drugo.